Lefelo la boemafofane bja boditšhabatšhaba Polokwane le butšwe ka ngwaga wa 1996 ka lefelong la pele la sebo sa sesole sa moyeng. Ngwago la lefase ka bophara le be le lebeletše ditiragalo ka moka ka boemafofane nakong ya ge baithuti ba lekgolo le lesomenne go tšwa Wuhan, China ba goroga. Se morago ga gore go phulege leuba la coronavirus ka nageng yeo. Go sa le bjalo, go emišwa nakwana ga difofane tša kgwebo go amile industeri ya boeti yeo e šetšego e na le mathata ka lebaka la COVID-19. We are hoping that this is just a temporary measure. Within the next 30 days, hopefully the Gateway Authority Limited as well as the Department of Transport and Community Safety would attend to those matters. Ramakuela ore ba lebelela maano a mangwe a go fokotša tšhitišo ye ya mago merero ya boeti ka lebaka la go fokotšwa ga difofane. We are a destination marketing organization, and our concerns are noted through the intergovernmental relation structures that we participate in. Ditlamorago tše di oketša mathata ao a lego gona a amago ikonomi ya Limpopo.